The doors of the Dewdrop Center is just here at my right, where on the 1st October, these doors will get open for the public, 5 o'clock in the afternoon. And these doors will be open to be a witness of what God will do inside of this place. As you can see the image of our previous event that we had here when it was Vodafone Event Center. Look to the number of people that came back 2014, 13 to attend this event. And now 2023, we are going to be back here at this place with our All Answers event. On this day, we are going to distribute for free this bottle of oil that you can see in the image. It's a blessed oil from Israel. And each and every person that will come to attend our event will receive for free, free of charge, this anointing and blessed oil for you to use in the way that you believe that it should be used, for miracles, for healing, for the impossibles become possible. Also on this day, these same doors will get open for the entering of the replica of the Ark of the Lord's Covenant. As you see in this image, in our previous All Answer event back in 2019, we had the replica of the Ark of the Lord's Covenant that visited us. And many people, they testified about miracles that happened. And you are going to be allowed to touch the replica of the Ark of the Lord's Covenant on the day, weekday, 1st October, 5 o'clock in the afternoon. The Dewdrop Center, it will be a place where the power of God, it will be manifest in the life of each and every person that make their ways to come and join us. It's an open event, free entrance for each and every person. Regardless your religion, your culture, your belief, you are more than welcome to join us and receive miracles and bless in your life on this day. As this person that had a testimony recorded will share with you. Watch this testimony, pay attention on what this person has to say, because this is what God wants to do in the life of each and every family, each and every person that will come to join us. I don't know how your life it is, but I know that all things are possible to those who believe in God. Talo falava Samoa olo ingo fale le amatanga lo ulanga so sawa New Zealand o tele maisa o bafati ai olo manava aso omo te alu fale mai ai le mo wala fale mai ro sono lo manava e o ilo tale wa to le lua sa sanga o tale Marcela, but wa amasa mai ana o wiloa le Universal Church mai la o mai initia le lesionis initia so le maso tala noa I lo mo share le la le na sawe lo lo la friendly na ma ta mai te le Universal Church o sawe lo le Universal Church o le na amasa I lo o sawe le time yo le deliver o le Universal Church o sawe ya so o matai tasi mau wai lo male ma lo si o lo tino o le taimi nei ua sui ai fo I lo langa o tele o toe mai o tele o toe alu le fo mai vai aso taitasi o lo manava o le o toe oso fa pea lo tale malesena ua uma ua kilia uma mai I lo nei tangata o mele ai advisor fo I o to ia o so o lo mai so mai le Universal Church o lo o tatala lava le faita so a mo tangata uma o lo fia maua le mafatianga o le tal o la o talo atu le ma ha te moni le mo o to uma ia to wa fifi mai
ina ia maua e fo i o tau le malu longa le tino. Ma maua e fo i le e o tau le mala me maanga i le tua. Ina ia tu ina atu ai e o tatou wola mo le li. Ina ia whasa o ina ai tatou i le aso muli muli o tatou wola ngai le nei lalai. Whaftai te le lau. Amen. Tala palava Samoa, o lo uingo o tile, se tamai tala pu'u on o lo o langa. Ngā usau i le lotu o au tangata e ika ngō fie e se ka mai mea lava e kupu wa makua i o uika. Kele mea whaalalangi ngā o iai foi e o foi le ke o a unga o skanga kai e fefe ke ngofo le pongi sa wa kele mea e ka ua o kako sa mua whaapea o lea o aiku. O mea ngā o kalikongu i ai mo o wa aia foi e a foi. O ngō mau foi mai o ki ngā o le ulua kele kaimi o kele kausanga ngā usafa ai mai koe ngā mai ia. A o ngā usawi i le Universal Church wa u learninga whaanga le ka umai ua whai mai ia e mako pe whawhiwhianga ngā overcome. Ia whawhika uli o lalangi. Ia o le kaimilani ngei. O a uli kanga ika o le ai se me whaapea. E o fo i wa ainga o kua ngā mea whianga e le ngō whakua e a fo i. Ke whewheo ke ngofunga o a uli pongisa, wa lea koe whapea ngā wa suia lo o langa, a e whawhikai a Yesu ua o maua le ngei e ka letia o suia lo o langa. Tala whalawa Samoa, o lo ingo wa atu funga, o te mono whawhitai le tua o se avanoa matango fie o ia mai e whasoa tuai. Tusai fo i malo o sau te tono le Universal Church, ia maswinga lo o langa o whapena o na whamanuia i le tua e tau. Au tele sau le Universal Church sa o maua i ni pangatia ma le tele o mawhatianga o le o langa sa o iai, sa o i lalo o addiction, i mea tau alcohol, le ava malosi, o le sikaleti, ia o marijuana, so se mea sa ola i le o langa, ola pepelo, o le tele o mea sa iai, o le mana onga tu ina nau le tinu sa o iai, sa o la vei. Ai, ki le aso na whapena ana o maua ia o leo o inu ma whelua i tāwhani, ia o moe runga lai wala. O na maua leo o leo ia o apena ana saitia i sala, ave ese la ulai sene, o mea na tutupu o tuititia whainga i malak ngalwenga. Ai, o lo vavaai, o lo tilo mo vavaai i le swinga sa iei le o langa lo uso matua manon to rua, sa o mai te tono le lotu. Sa o vaai ngalwenga le tua, ma le ngalwenga le kalesia. Ua iei se swinga, ua o vaai pula i o mata, teimi mua le i o mata o vaai ua iei se tangata o le au whengalwenga le tua. Ua mawhaina ia whaatonu le te moni alo esi. E mo isa o walu i le lotu sa kele loku ai sa o loku mai i e kalesia esi umelesi koe ki kia lesi e kalesia kele loku iei. Kere i vaai o maka ponga pupula o iei se whaife aupo o iei se kangaka ola peo kako kingingi o whaise whakongunga se ke mongi e sau whafo. Au ingo o vaai mo ki kilo ei, ngau loa ile i mo o ki kilo. O te se senga velele o maramana mamo o loa mai kilo e kalesia o laima le kalesia ngi. Ngau whapea le amono mau whau. Ka kaunga usau whae kai. Gauanga usau ki kilo mo vai. O leo ke mga o mia sa swangi. Kele o mea leo ke mga o mia sa swangi. Langa e ke mingo mga oe e kipira uskaleki. Pe masalo po se le ongo le fiku masinga le uminga kipira uskaleki. A ela na mea kupu o ngā o pisa. Kau e misa. Koe fo i le koe roula. O ngō usau le loko. O maramana.
E ile nganga le kua o le mea ka o le addiction. O le spirit of addiction. O le nganga le ngā lainga mafua o ngā kamwhai e kuu. Koe sauwhui la ia le o le addiction. Koe la vea fui. Koe fui koe laula. E fiangi kausanga e kipe laula manu ingu. Koe fo i mea koe laula koe hingu. O saulo i le loku lea. Saulo i pōs whare le whai le pō o ka kalo e whasa o loko o e mai au saisai ki o leo langa. Deliverance. O i ngāranga o vai mo ki kiloi. Pe kolu masing, kolu vai aso. Ko ia o whasa o loko. Isa o loko ronga ka mai leo laula. Ma le pia. I le i kau ki pia vanga le pe kasi le aso, pe kasi vai aso, lua vai aso, kau kipi. Kasi le kolu vai aso nga umai deliverance. O sa o loko. Kipi moku ala ula, laula, kipi la pia. Mea nga ufaya, kipi a moku. Ele i kau fuafua porare umi. Kipi a moku. Kei milangi. O ova man se fulu kau sanga karungo le lupu. Ke le i koe ula ke le ua i fuli mai ai le kele o ngei mafukianga ngo iai whaasa o loko ule kua. A le kimi ngei ua whao ngā ule tua whailanga luenga i ko Kongo le Universal Church. Leo ke invited koe oe lea po e si sila mai o e mai mō mai. Apply to yourself. Kango e whakikai e ki oi. Lea me ke kufasi lei a lea me ke le kango e whakikai nga whai. Sa su mai ka kufakasinga mai ki kilo e nga luenga a le Universal Church. Nea ewa ai nga luenga mamana le tua lea whai e rogo langa. O le mea nga whai e le tua rogo langa. Whai whai rogo langa. E mwhai nga whai sos kangaka. O le mea kaunga e whai i awelo o la ato malo whato tua malo tatonu. Alu marfa mahoni. Aua le tau matamatea lau sau. Ia e alu le tua. Alu mea rogo langa atua ave mu le tua. On wha manu hiolo le tua e te oe. I le swafa manu malo e suki viso. Amen. Ta lau falava o lo wingo sau. O te moli mawina le nei tu la le whawhita uli sa o iai i lo o langa. Sa ai o te le isau le nei lotu. Na iele mea na tupu ia te au ma lo tu alua. Na maa misa ma lo tu alua. Ia wa oso mai ele ita ia te au. Wa o mai ai ni langona leanga ia te au ni manatu leanga. Ua o fia mana o e whaise mea i lo tu alua. Ona ua matua i o uwita lava i lo tu alua i lea aso. Sa mawhenga luenga whaatasi i o inana tupu ai le whaafita hauli lea. Na o walu ese mai ua o musu o te nofo i te tono o le whaafenga luenga. Ai ua o walu ese mai o te musu e whaise mea i te tono o le whaafenga luenga. Ia o leo na o walu ese mai ai wa oso mai lo wita o ni manatu leanga wa wha leanga ina ai lo mawhau. Na o walu ese ma o walu lo le taa vale. Ai te iwa tau lo mawhau i le lotu na o wha longo i ai le sipo. O wha pia mai e le whaife au. A fia mana o mia se fisosoani o na vili leo le numera o le telefoni. Ina ua tupu whaafita auli le ia te au. Na o tango loa vili loa le numera lea na o whaamawina i lalo. Ona o mana o mia se ta talo ia te au. Na o vili loa le numera ma o whaamatala loa le whaafita auli wa tupu ia te au i le aso. O ni manatu leanga, o ni mea leanga o mai a te au o fia mana o e whaise mea, e whaatau nuu se mea ona o le ita tele wailo lotu ma lo mawhauwhau o fia mana o ai, o te alu e whaise mea i loto alua, e o fo i a te au, se mea e whai i a te au. Ai ona ua whaailoa mai i lo mawhauwhau le numera, na o vili ina i le numera lea. O na tali mai lea o le helpline lea. Ma o whai ei se ta talo mo au, ona o mana o mia le soani. O na whai ei lea o le ta talo, na ta talo ei lea o le tinaia te au. Ia ma invite mai ei loa wala au lia mai au o te whaatasi atu le sauninga le asa wharaile. O le sauninga la nai le asa wharaile, na o walu ai.
na o waluai, na a mata ina o te tala le whaitatoa, na a mata na o tangi atu ai le whaitatoa se ia o i luma o le mea o le tu lai mai e le whaife au. Le taimi na whai e le vala au mai le whaife au mātou te o atu i lunga. I le nā taimi, na o le malingi o uloi mata, wa na o lo utangi mo vala au atu i le atua, e wha maa ngalo mai a te aua i a lofa o te mana o mia le sa o lo tonga, o te mana o mia ave ese le ita le i a te au, ave ese manatu o le fia whaao o 5 manatu le hanga ti a polo i a te au. Ia, mai le nā aso, ia o te lei whaapea na o te na o whaawa wina ai loa lo usau le lotu wa o whaalongo le upua le atua ia wa o tau mawhai ai foi o te usita ia upu a fionga le atua o lo whaapea o na launga ina mai e ana au auna ia o inana a mata mai ai se ia o mai le taimi nei o lo o tu maula vai te tono le nei e ka le sia ua avea fo'i ma ua whaonga ina ai ma lo utangate te tono le ngā luenga le atua. Ona o le te leo le suwinga ua whaia le atua i lo utangata, i lo mawhau whaapea fo'i lo loto i le nei tu la o te whaafetaia i le atua o lea o te vala a watu Samoa a e mana o mia se fesosoani o ai o fia mana o mia ia o le matou e ka le sia nei o le Universal Church Mount Roscoe e tele o na la Manukau, Henderson, whaapea fo'i ma Wellington e tele o na la o lo o iai ia o lea a whaapea e te fia mana o mia se fesosoani ia o lo o iai le numera e tuu i nātu e whaapea na e vili mai ai fia maua i se fesosoani o le taimi nei o maua le file e mu o maua le fia o na o Yesu. Coming to you on Sunday the 1st of October at 5 p.m. at the Dewdrop Event Centre in Manukau in South Auckland, the former Vodafone. A day for you to be healed and experience the power of God for yourself. A day for the miracles and wonders of God to be done in your life. Now is your opportunity to receive the power of God. Join us for an unforgettable experience. It will be more than just any ordinary day, but the beginning of a new life. You will also receive a free bottle of blessed oil from Israel. Don't miss this unique opportunity to experience the miracles of God. You will witness the entry of a replica of the Ark of the Covenant. A day of miracles and triumph for you and your family. Entrance is free of charge. What you just saw these people sharing with you, this is what happened in their life. This is their experience. They were in need of answer. They searched for the answer. They went to many places. They knocked at many doors. And there was no answer in the doors that they knocked and the place that they went. But from the moment that they used their faith and applied their belief based on the Word of God, the answer came. There was a change, there was a transformation, and that's why we are here. Present this program to you, not to convince you about something, but to let you know, as they found the answer, and today they are happy, they are free, they are blessed, the same can happen to you. Perhaps you are someone who has suffered with insomnia. You have many problems disturb you during the night. You hear voices.
you see visions. Perhaps you have suffered with migraine headache. You have been sick for a quite while. You are not happy at all with your life. You have no peace inside of you. There is this anger controlling your actions and leads you most of the time to take wrong actions that end up even hurt people who you love. And you are not happy with yourself. That's why I am inviting you in this place, Dewdrop Center event, 1st October, 5 in the afternoon. We are going to have a great and powerful event here called All Answer event with the distribution of the blessed oil from Israel. And also we are going to have the entering of the Ark of the Lord, as you can see in this image, that in our previous All Answer event, we had the entering of the Ark of the Lord's covenant. And many people, they touched the Ark and they got really blessed. And this time we are going to have a special guest, Bishop Randall, that will come to join us in this great day. 1st October, 5 in the afternoon, Dewdrop Center. This is the place for miracles, for healing, for transformation, for the power of God to take place in your life. Let me show to you a passage in the Bible. The prophet Elijah, he was in need of an answer from God. Have a look what he had to do for him to get the answer from God. Then Elijah called the people, "Come over here." They all crowded around him as he repaired the altar of the Lord that had been torn down. He took 12 stones, one to represent each of the tribe of Israel. Immediately, the fire of the Lord flashed down from heaven and burned up the young bull, the wood, the stones, and the dust. It even leaked up all the water in the trench. And when all the people saw it, they fell face down on the ground and cried out, "The Lord, He is God. Yes, the Lord is God." So after prophet Elijah prepared the altar and prayed to God for the answer, the fire came down from heaven as an answer to his prayer. And all the people that were there on top of Mount Carmel on that day, they lifted their hands and they said, "The Lord is God." This is our faith. We are not here to talk to you about religious denomination. This is our faith. The God who answered Elijah on Mount Carmel, making the fire come down from heaven. This is our faith. Dewdrop Center event, 1st October, 5 o'clock in the afternoon. The fire that came on Mount Carmel, the answer that prophet Elijah got from God. This is our belief. And if do you believe, you are going to come to join us, because it will take place in your life here in this place. I have here my glass of water. Prepare your bottle of water, glass of water. We are going to pray. We are going to talk to God on your behalf. But let us watch more testimonies, more results, lives that changed and got transformed by the power of God. Chalo falama. Ia la veili nei chai mi fatau pa ai. Chang fai tu se chala vai vai al matu ni ainga. Ia olo ingo sa le sali malfanga. Ia so to lo lo ma futa io ani chali malfanga. Ia to fasia ma fa na no matu malanga mai samo. Matu te o mau u polu. Ia wa sfumal tu ni tu sango matu no fo ni sila sa ilinga manuia fo. Ia o le matu tau numa i New Zealand, ele o se
tu fai ngō fie. Sa tele lu i tau na whea ngai mai mātou le tele o taimi ma le tele o aso. Tele o le taimi uti le mātou whaasoa. Ia e mai se fo e whea ngai nisi o mātou ma mai o le tino. Tele o le taimi le whaawano ino mātou te mafuta i ma sia ma whanau. Tele o le taimi uma mai ngā luenga ia ma te o lawai. Tā whawhau i whare kalapu. Ia ele ngata fo i lea o masini te tulou. Ia pio mea ia na sa i le se fo ina ia whaafifio mātou mawhauwhau. Ma whaafifio ni o mātou loto. I whainga tā leo langa pio no mātou sa ili whaalalo langa. Ia wale ngalo ia mātou. Olo so i fuole atu e sata. Ono mātou sa ili ai. Ia peita i ua vea lava lea ma mea. Wa whaina ilo mātou a inga. Ia o sia ma whanau. Wale lava si taimi mātou te mafuta i ma sia ma whanau. O le tele o taimi ua o lava le tangata ia e su ere me. E o mai fo i lātou ia lātou au onga ia wale e se mafutanga ma whana mātua. O ma o puo ma loto i mea le ni o langa. Ua wha mua me le tauna wha mua. Ia ona mawa ia leo le tūlanga wha no noa. Ali ai mai tono lo mātou ainga. Ua wa ia le amatona o ese atu nei whana ua su e ale me aluta mai titi. Su e lona manuia ma whaafifia i o e sa ili a lātou o. Ia ma lātou ma me mana o e ni o langa. Ia ona maua leo se lu i tau ia i maunga. O tauno mātou sa ili se isi tu e fo ai. Ia e whaafutai e le li i malana whaasino manga. Ia e mwhaiona tau wala mai i pepa pe ona tuwhaina e le kale sia pe ona mātou iai nei. Ia o inana au wala mai ili a lofa o le atua i mātou. Mo mātou sa ili fo mai se la vea i mo i mātou. Wa wale ngate ni o mātou ma mai o mātou tino. Ia ai mai se fo ili a fia o mātou. O onga o mātou tangata le tele o whainga tāmalu i tau e le mwhaiona o mātou. O laina. Ia o leono mātou sa ili mai leli i le e kale sia le mo se fo. Ia o i mātou te ili o le atua e alofa ma le atua e whaiva venga. E tasi lewa le atua ese ona tāleni mana whaamanu yanga le tangata. Wa o ise whai evangelia o ise whaamalolo mai. Ia o nisi fo e whaia mo whaasa olo tuina i e tātou mai anganga le ole. Whiri mara ti Apollo pio i nāna mātou o sa ili mai i. Ia mo mātou tali sa pai ai. Ia e wale ngata ina maua ele mālo longa. I o mātou mawhau matino. Ia ai masialo mātou wola wha le anganga. Ia o le mea wa iai. Ia leo mātou maua le tali mai le li. Tala falava wa o anita le malfanga. Ia le nau whailo a tula ma ua mateo mai i sa moa i upolu. Le meolo i el tau langa wa pia. Ia ai o te whaftai le awa no moa. Pei fo ena whailo a tula tama. Ia o le nā e whape nalo ma ainga i tono si o mateo ainga. Tō mui whaafita uli. Ona ua ele i loa e ma ua le. Ona whaamua le ali i mea sa whea ngai e ma ua i tono ma ainga. E mo i tātou te whai mai tau te o le lotu. Tau te whai lotu. Ma te talo a e le o iai le moni. O le whaamua o le ali i te tono o le ainga. Ia o le ma ainga. Tū mo i whaafita uli. Whea ngai whaafita uli. I le wāwha leo ngā li. E a awhia i le whanau. O taimi vevesi. A awhia i ma whau o le whanau. Ia sa whape nā o na whea ngai e i mātou ma le tele o. Whaafita uli te tono lo ma ainga. Ai. Ina ua mātou o mai e sa ili. Sa mātou a wai te tono nisi o e kalesia. Na tātou wola ma so i fua mai tono sa mobile e kalesia. E whakasa o ina sa mātou o mai ai. Ia e ese fo ilo uia langona ngai ai. Ona oa. O tele a me va ai e o mata. O tele tal tonu iai. Na o whaile ilu mātou a inga. E au ni tātou sa ili. E tele mea o te iloa e au e au a onga le fionga le li. E le mawhai ona o va ai e te tonu.
o me sa mātou sa ili ai mo te fofo ona o le whaafita au le whiangai pe tono le ainga. Ia, o le teimi nei talo ono mātou lotu i le kalesia ni, pe tusa nei ma le lua tausanga pe a, te le o maupu, wala te tō tausanga talo ono mātou au wai le kalesia ni. Ma o ina o mātou ilo le te leo le suinga wa isi o mātou a inga. Te le fo i o mai na whiangai ma sia ma whanau, ia mai ma ua uma. O mai loa le mana whaola o le tua ia whaiawa venga i tonu si o ma a inga. Ia ele ngata i lea, o mo le file mu tonu la mātou a inga. O le file mu ma le oli oli. Sa se sele mea no masa ili le teimi mua mua. Ia e peta iane. Ine umo mao mai masa ili le ali. O ina o mai loa ile file mu moni. Tusa lava pe ile tupe le tanga, pe tupe pe le tupe. Tate maua lava le file mu lea, ma le oli oli o le ali. Ele pe o le mea na ile teimi mua mua. Ele ilo se tupe ona wavi besi solo masa ili tu o le nila langi. E mai se ua whaafia fia solo i mea le nila langi. A ina ua mātou nei o mai le awai le kale siene, o mātou i loa ile file e mua le ali, ma le oli o le ali. E tu o mai toni o mātou loto. So po le ale tele o mea, po le ale mau o le ata mai le tangata. Ai a se sele wha mo mea sa ili ai. Ia ona whaale tonu leo leo langa. Ia o lea fu ua e se tasi o le maa whanau, se tasi o maa fini, o le ua fini. Karawini, ia o lea ua tu inatu i le li. Wha o ngā mo le li malana ngā luenga, ina ia tau tua i le li. O le ala wa se whi au, ia wha apea fu inisi o le maa whanau, a whaila wale fina ngalo leo le tua. Mo si a maa whanau, ia mai maa ua lama. Tu inatu o maa tu o le au auna i le tua. Ia o le a wha apea lawa na whai, tātou te muli muli lama. Wa le sia o ngā tātou te maua i mea ni o langa. Ai mai mau i o tātou wola. I o lofe talai fu le fionga le atua. I o tātou sa ili mo mua le atua mana nā mi o tonu. O na wha o popo ina i lea o mea tātou te mana na o ai. I o la u wha o lolo ma au le o i elisu inga tele si o mātou a inga. O mwhai o na toi wha mau popo si o mātou a inga. Na se manu a whanu atu ai mai se si a ma whanau. O le tali wa au mai e le li. Wa ia whaali mai le tele o mea i tono le maa ainga. Ai mai se, o le mwao i maa ua le tamama le tina. Le awala e au na maa oa o aila maa whanau. O le tele o taimi tātou te manatu lava tātou maa tua o tātou e tonu. Tātou te le tu ua vanoa i tātou whanau. Tātou te mana o e whaalongo mai a tātou whanau. Ai tātou te le mana o. E tu le vanoa se i whaasoa mai a tātou whanau. O te whaftai le li ina ua maa awai te tonu. O le ekale sial le Universal Church. E le whape o le lotu. A o le mafutanga mawhanawhana o e male li e te ufo ina ilo wola. Ma tu uina mo le li. O na whaasoa mai le li. Ana whaamanuianga i tonu ia te oe malo ainga. Ia o te whaftai fo i le neia wanoa. Ua maua e maa ua. E whaasoa atu ai fo a tonu. E tala whianga i se o loo fia Mosef Sosoani tonu lo na ainga. Ina ia mwhai o na whaasa o loto mai ai. I whaafita au leo leo langa, pei o le mea ua iailo maa ua ainga. Whaafitai ai le li, o na o lana upu. Awa ana le se anoa lana upu. Tātou te le sa o loto mai mea i whita mwhaing tau leo langa. Pei o na ia whetalai. Tātou te o atu ia te ia, e maha maa ia tātou avenga. A whai e moni, o na e whaonga ina le upu le li. O ia fo ina te whaamama avenga o mawhatianga. Wha malo loi o tātou wanganga. O le tali le wa ia au mai mo i maa ua. Ia o le maa whaololo ma au ma le maa whamanatu le ilo tātou tunu. Po i lawa o maa ua mai le maa whaatanoanga. Ia ma te wala au lia whaapitoa ai. Ia o ai lawa se tasi o mana o mia le soaswani. Ia ma tau te wala au wina o tau ina i o tau su mai. I le aso mua o ki topa i le lima i le afiafi. Ia o le awhai le maa tau sauninga whaapitoa i le Vodafone. Ia o nao le a tufa i nai le mātou oi o le whapitoa. Ia ai mai se foi o le ato la aua le li. Na o malanga mau mai lava i. Ina i o Brazil. Ina i o mwhainon tātou pai ai ma tango ia i te maua ele whaamama a venga i a te oi. Ia o le mātou whaalo ma au le ma whaalo alo. Fio mai tātou mafuta i le aso.
Ia o le nā le tali ua au mai e le li ilo maāinga. Ai o te wala au lia o ele uo. A whai o lo e mai moa mai. Po e whalongolongo mai fo i po whea lava o e maua mai ai. O le mātou event whapito le a whai ai lea so moa o ke topa. Le lima i lea fiafi. Ia whaapea ona e susu mai tala mai a au. Au mai lo a inga. Au a o le a whaapea ona tufa ina i le sua au. Pa ia whaapea ona au ngā mo lo a inga. Po ai lava o lo a inga o mai. Le ngata fo i lea o le a whaapea ona tau au ina ai e nisi o au na a le lii. Le ato la au a le lii. Ia whaapea fo i ona e maua le avano o le a e sau e te paa i atu i ai. Ma maua mai ai whaamanuyanga ai mai se le mana o le lii. Whaapea ona whaalau i loa i tutono o so se tasi o le amwhai ona a fio mai matala mai a au i le aso. Ia o le wala au atu lea. Ia manuia tele, whaamanuia le lii. Tatou whailoa i lea lava aso. Coming to you on Sunday, the 1st of October at 5 p.m. at the Dewdrop Event Centre in Manukau in South Auckland, the former Vodafone. A day for you to be healed and experience the power of God for yourself. A day for the miracles and wonders of God to be done in your life. Now is your opportunity to receive the power of God. Join us for an unforgettable experience. It will be more than just any ordinary day, but the beginning of a new life. You will also receive a free bottle of blessed oil from Israel. Don't miss this unique opportunity to experience the miracles of God. You will witness the entry of a replica of the Ark of the Covenant. A day of miracles and triumph for you and your family. Entrance is free of charge. Prayer is our communication with God. You watched the testimonies, you heard the word, but now, please close your eyes and prepare for the moment of prayer. My Lord and the Father, here between these chairs, where there is a witness of the miracles and the manifestation of your power that will happen in the life of each and every person, that on the 1st October will drive to Dewdrop Center, the former Vodafone Center here in Manukau, to attend this great and powerful event called All Answers event. Let, my Lord, these chairs be anointed and consecrated. Let your power be already here, this place, because I believe that this place is to be a place for miracles, for lives that will be transformed, for healing, for deliverance, and for the break of all curses. Bless the water which this person prepared, and when they drink, my Lord, set them free, lift them up, and give them strength to move forward and overcoming life. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Be blessed in the name of Jesus. From Dewdrop Center, event Manukau, I determine the blessings upon your life. Now, 1st October, 5 o'clock in the afternoon, one of these chairs, it will be the place where you are going to sit down with your family and family members for you to have a great experience of God's power in your life. Don't miss it. 1st October, 5 in the afternoon, Dewdrop Center, the All Answers event. Hope to see you there. God bless you.
Bye-bye.